moram reči, da smo prvič tako, da bi rekel, v Istri na takem gurmeju, kot sta pripravili. Vsaka vam čast, zelo lepo je ta ATP poskrbljen, lepo je, da se povezuje igra, v tem primeru tenis, kulinarika in vino. Naša kuhinja temelji na kombinaciji starega, novega in pa pristnih okusov. Asocijacija Jean Restaurateur d'Europe je jedna prestižna udruga koja obuhvaća ponajbolje mlade restauratere koji su tek na domak Michelinovim zvijezdicama. Posebno je zadovoljstvo što su i istarski i hrvatski restorani u toj udruzi, iako formalno još nismo članice Europske unije, ali to samo pokazuje da je Europska unija prepoznala našu kvalitetu i uvrsti nas u tu prestižnu gurme udrugu. Kad vidiš komandanta, to je on. Penzore u zrak, kad vidiš komandanta, to je on. Penzore na pozdrav, kad vidiš komandanta, to je on. Spiza vrhunska, cuga je ludilo, ima izbora. Ljudi super. Ljudi su super ljubazni. Opušteno je, lipo, ugodno je. Žene pokazuju ni puno, ni malo osunčane kože, taman kako triba i šta dodati. Mi smo u stvari ušli u glazbu iz sporta, nama je to hip-hop je kao sportska disciplina, moraš znati brzo repat, slagat rime, moraš znati break dance i košarku moraš znati šta. Mi smo kao više za mini golf i ping pong te šeme, šta opet se uklapa, recimo u Umagu isto sudi imate to kao pedaline, grafiti, koordinacija ruku i nogu, ruku dok crtaš i nogu kad bježiš od policije. DJing. Dakle, da treba biti baš dosta fizički spreman za hip-hop.